idam tas ahuba kubak kubi Srimati Veena. Imai Biren Singh. Hayruk mayam ceng cak taram okchari ara patigi ma singna hayruk mayam akoi gi meti gi chatnabi Manipur gi chatnabi mayam do kai dan ngasi honorable CM amdi lakchari bal leaders opina bagi dam teleng bi rakli ma singna nu samarakta phagat chari ima singdam saho kubak takbi tin bi ba mayam na abhibabok singna Asal sekarang mungkin bilang oh, bilang apa dia? Tanya macam tu yang tak betul. Oh, nangkal lagi. Honorable CM Manipur na listing dito na. Honorable CM na listing dito na. Sige, may nasa sukat pinaba manggol gid masak gurba. Yay farba ni sige. Sige, ahan ba Tripura Manipuri Convention 2023. Sige, ahan ba may nasa sukat kadori. Oh, ba kubam tang kumiyo sige. Tripura miyam, miyam, Tripura ki, na magkanjari pa Manipur kitang kanjari pa.
Ahanba Maktada Tripura Manipuri Development Demand Committee All Tripura Manipuri Convention Ngasigi Thauram Masida Tripura gi Arab mafam kayadagi lengbiratuna masagi asinbabu hadoga ngasi akhoi Tripura da Manipur gi pukchel chauraba I marigi khongul libira iba Angamba Manipur gi CM Pabung Biren Chief Guest Biriba Ikai Khum Nazari Asida Matang Mingoina Panjarabada El Sasindra Govindas Kantaujam Honorable T.S. Biswajit SMC Sadha Ataydi Akhoi gi Puthiba Welfare Committee gi Akhoi gi Organizing Committee gi Convener Oriba Sinam Dipa Ataydi Ming Hairo ge adum mayam je matam nagatian banina mayam bo ikai khumna bo uchari thagatchari ngasigi silang iba organizing committee bu asumna akhoi Tripura dagi lenga iba ojaji asi hairaga ai thagat wahai phongdoksari losinjari mathang akhoi organizing committee gi maikai dagi khudol pot khara tamjagani Honorable CM akhoi Pabung Biren CM sam mamang beleng Aduh, macam terkakak. Puna makia pun masakti na, show ni na, lakad orang mang na tahan lagi matang tara tu pantok dari election saya masih ada. Aku ini apa amba MLA tara tarik kan pada aku pun nak cakap nasihat dan apa sih sambil aku pun nak kiam pun dekor menjadi pun aku tak ceri. Jai Hind. Matang sini ikai khum menjadi ba Minister of Manipur, Cabinet Minister OIBD ba PWT, ati Vibhag kya pa University, Govindas Kontong Jambu, Kausun dari Manipur Government ikai itu. Namaste, Pranam, Ahan Makada. Imahai kerja tahu ya, habis itu nama mereka Manipur ada yoga, aduna Agartala itu Hon'ble kucing dah, kau pun cakap bagi wakil kami ni rakan dah, cakap dapat hasil dapat ambil kapal bila bah, hai betul, ambil si yang saya jaga. Kuna muka hanna, nak nondre kurang jawab amadi kai, kuna ucap beruna, ayu targetin jaga. Thank you very much. Jai Hind. Thank you very much, sir. And I would request Srimati M. Rina Sinha, Asangi Lupi Singhi leader, for a short speech, Chairperson, Manipuri Development Council, Government of Assam. All Tripura Passenger ko mayam pura mak amuka na lakaduri ba ako'y maru na si karamba mafam da ako'y na support over darka legini hado ako'y election maya su oire aduna madudi mayam pura mo na khandaraga ako'y karamba mafam da ako'y
support tawutage haibudo adudi mayam puna khandabiyo adugo khoidi ai wakhaladi lakadaba sarkar support tawuna phai na ai dikhalli adu mayam puna support tawbiyo nai mai sum haijaraga soida ai tension jage thank you Kalau kaya pai kalau aku ini sangat cengeng, ini sih head cengeng makai ni Manipuri Tripura Dhalai industri ni dapat kan, kalau jaga ni yang ada wakal orang Sipahijala, aku ini pun nama Unai tu ina, kancing ni nasi yang ada wakal masuk Sipahijala pun nama aku pun. Bharatiya Janata Party की प्रेसिडेंट रोहिबिरी भी श्रीमती सरला देवी लुगाई अम्मा मोइना चलो रोगे ऑनरेबल मिनिस्टर सिंह ऑनरेबल एमएलए सिंह पार्टी की वर्कर सिंह पार्टी की लाकपीरी कार्यकर्ता मैम पुनमक अदुगो याम मरुओइना अखोई त्रिपुरा की डिफरेंस पॉलिटिकल पार्टी द बिलोंग्स टू डिफरेंस आइडियोलॉजी द बिलोंग्स टू मैम अमा पुल्लगा ngasi convention si pangthokpani haiduna gi sunapiri na tami assam gi aduna politics hana chatringe da ai mamang da karigino ekhoina ngasi mayam pullise adugo karigino ekhoina laise haibagi wafam kharai mayam da ai nodukna thamjage assam da तारिबा मणिपुरी सिंह लाख मंगा की मथक ताई मोई की लेरम फिबम वसाई रिना ना हाई बदो yang wai even Assam state service की परीक्षा था बदा ऐको की मणिपुरी लैंग्वेज से था याद बा मणिपुरी सिंह को स्पेशल स्टेटस पी नबा माइनॉरिटी ने खरे यंगजन बहना बदा अयत पर लेरंबा डेवलपमेंट की लमदा माइनॉरिटी होइना लेबनिना मेजॉरिटी कांगुनी यंगबिदा मदुगी डिफिकल्टीज मयाम दो आई असम दो बोफंगे अदुना आई असम द ममांगी इलेक्शन दा अकनब कैंपेन अयावे अदुगा लोइना असम की हुजी चीफ मिनिस्टर ओइरिबा आइगी कलीग Honorable Chief Minister Hemant Biswas Sarma का असम के अदुम बने प्रजा सिंह अदुम बा गी अपुन में मयाम दुगो वारी साना रोम तुम बने गसी असम दा हान लेरंबा मणिपुरी सिंह दा पिरंबा साखो थौरांगी थाबक टुदगी डबल है ना असम की मणिपुरी सिंह उसे कान बफंगे मोगी लिविंग इज्जत याउ रगने खोए जाति मन रेबगी इज्जत लेत्रबा जाति में होगे कोई नहीं कहीं खुलेगा फंगरबा काउंसिल असम अमसुम गेस्ट ऑफ ऑनर श्री एन निम्बर सिंह और ऑनरेबल एमएलए श्री आर के इमो मुसलिम कई को नोचरी मांग नेशन बिरबा मयाम पुनमक मुसलिना कई को नोचबलोइना मयाम पुनमक कुरुमजरी किसी मंगातन पियो कोई जीबीदा पूरा अना बजेंगे चले एमएलए दा अभी नहीं होगा टाइम हम जब